Kasang KSU East Jantile District nang ba Presiden Usama Stream Suchen matakas ki ka khandai tarik Orissa Raja Arpulai kalau ujar daga ijahar persya yau project director jong NHAI nama ka jiksni palat jong Surok National Highway 6 ye kini ki ijahar la ujar hau Superintendent of Police jong East Jantile District mandakalen jong kasang kalau ang mandakasi kan ujar chua daga ijahar bada ka shifo tarik pat kan ikan du yau Deputy Commissioner jong East Jantile District man panjang pensyai haduk kanun kakam kalaya kabidi bakajing penbahalan ni maramat ya Surok NH6 nakaliang jong kasang kalapan pau kajing sokya kabajur ya kajing ngap menti jong NHI hakabidi bakajing maramat ya kan di Surok su kasang kalapan pau kajing sokya ya kajing bamne gi bos sarkar hakabidi bakani kabenta nakaliang jong kasang kalap suba bakadan rendat hakabidi bakajing ngap menti lan ya kajing le suki ban maramat ya kan di Surok bakal suba wadi ni kam kontrak kasenggala berngamru ban ai toket syaka CBI hakabidi bat kendi ka Surok. Aban kedua ni bahagi ki benai ke beladap nak kalian juga seng KSU rangkat ke telang bakin ngiram snong kedu pai bak bakisang balang bape kala pelong ya kajing yaki hapreng jong ka Surok ka bahap ka bentai jong ka kliat habaki pai bak kiliami Surok ka ketiga sengi tak jeng snok kilang kisang balang bape kala pelong ru ji kajing thung ka farsi hapreng Surok hapolan rai ka khendau bat kini syamata ka yaki kila thung yu ka hapreng Surok. Kelam. Kelam nenek mo. Ila liang ka, yat liang driver sison. Ni sngi wada yoy Surok onto di ulai ke gari. Ite daw ban si thung di kubah Surok. Yola tip sarkar upai iu biat buat Surok ukriya uni kubala hab isem go media yo jubak iki. Tung. Gerak. Ma. Laju cepat. Maral ka jing thong kabala pelong ru ye ki program le farsi ka bakan thok banyak khwai ha ka te Surok ka pendi bakan Surok ka kapung bat ka penthor ka ba